Aloi si Shanghai. Kajing kubulai kali share subscribers bat barok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Arsin layap Netanyahu tangba udang im hakajinya kun hapdeng ka Iran Amerika Israel ka barang tenembha nagaliang juga Iran kalapan benayap ya Netanyahu la Arsin tangba udang impat hakapor bagi spy ka Iran ki bomnya ka office trekam jung Netanyahu kilapan benabo Netanyahu ulayap Henry Netanyahu pat umpat yap hakapor ba bom ka Iran ia ka office trekam jung Netanyahu don se Germany bad lami haki news ba Netanyahu simpat yap jauh slow ke Iran namar lalong tek kumba ke Iran kala syutok ia ka jiab jung Netanyahu bat mentaru ke Iran kala kam bakala yoban penyiap yu Netanyahu bat halor ka jingbom yu isu ya ki pos hakabaya day bat Netanyahu la pentikna bu Netanyahu ulayap Henry Netanyahu pat umpat yap dumbuj telu ke Iran halor ki trek jung Netanyahu. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.